uragira ngo ntibabibabwiye maze bamwe bagatera hejuru bakavuga ko ibyo bintu bidashoboka. Uvira umujyi udashobora kongera kuba tombe maboko ya 23 olingate nika kongomani bavuga ngo muzange cyangwa se muzemere iyi Uvira ntabwo M23 ishobora kongera kuyinutsamwe amazuru. FARDC umurundo buzuyemo, Wazalendo umurundo buzuyemo. Nubu tuvugana abasikari 2023 ba FARDC bo mu mitwe itatu itandukanye ndaza kukubwira barunzwe mu mujyi wa Uvira. Ni mu gihe FDNB ngabo z'igihugu cy'u Burundi inkorokoro intoranwa mu ngabo zidasanzwe abasoda b'abanyacyubahiro benshi bamanutse muri Uvira kandi bagomba kuza mukakajya Runingo. Bazanye n'ibikoresho byinshi bya gisirikare, ibikoresho FARDC menzana itabifite, FDNB yayivanye. Nibikoresho birimo ibigenzura ikoranabuhanga ry'ibizombo ndetse n'irigenzura ikoranabuhanga rya drone zikora ubutasi. Imodoka ebyiri zazanwe na FDNB zizanwe muri Kivu Amajyepfo, hafi hari M23 nanjye ngare M23 wapi ahari M23 mu mpitagihe, kuko amakuru yemeza ko M23 iri kuva mu bice byose bigana muri Uvira. Bagomba kuruhukira Kamanyura ruguru gato ya Katogota, niyo makuru ariho. Withdraw nyuma kuva muri Uvira, itegeko rimeze nk'urusyo kuri 23 bati muve muri ibyo bice bindi muzamuke. Ibingi ushaka kugira ngo nayanjye yatangiye kuzamuka, none izamuwe nande taza kumenya ivyari byo. Ni mu gihe kandi nanone ku rundi ruhande Baraka ni umujyi wo muri Sud Kivu ariko ugana mu cyerekezo cya Tanganyika cyangwa se muri ya Maniema. Uziko Baraka niwo mujyi kuri uyu munsi urimo gukorerwamo n'ubuyobozi bwa guverinoma ya Kivu Amajyepfo nyuma yo kwamburwa umujyi wa Uvira. Bakaba baragiye gukorerayo nyuma gato bakongegaruka muri Uvira, ariko zimwe muri za office za Kivu Amajyepfo ntabwo zahise ziva muri Baraka byako kanya, kuko ntabwo ari bize umutekano wuzuye wa Kivu y'Amajyepfo, nubwo umuyobozi mukuru wa Kivu Amajyepfo we akorera muri Uvira. Ariko Baraka urabizi neza ko nagace kari strategique cyane kuri FARDC muri iyi minsi y'urugamba rwo rumaze gukotsoranishiriza ari mu gice cy'uburengerazuba cy'Amajyepfo ya Kivu. Ndaza kubwira uburyo ingabo za FARDC zirimo gushinjwa gukorera ibyaha muri Baraka, cyane cyane ibyaha byibasira abasivile, byo gutuma babamagana ngo bakore withdraw bave muri Baraka bagende n'amaguru. Tabigarukaho. Ku rundi ruhande ba minisitiri 17 ba Kongo bageze Kampala ho muri Uganda. Ni inama rukokoma iriga mu karere k'ibiyaga bigari iteraniye muri Uganda UG. Ni inama ikomeye, inama irimo abayobozi batandukanye muri Kongo, Loko Shamakankuru ndetse n'abandi bayobozi batandukanye muri Kongo nkuko mugenda mwitegereza, ndetse na minisitiri w'abanyamahanga Madame Therese Wagner Kayikwamba nawe ari mu bageze muri Kongo, n'abandi bayobozi batandukanye bahuye n'uruhande rwa Uganda. Impamvu nyamukuru bajyanye muri Uganda ni iye ndayikubwira, kandi Uganda yashinzwe ubugambanyi kuri inde uraza kubyumva, ariko se nibyo cyangwa ni ibigambo by'abantu? Ibyo ngibyo turaza kumenya ibyo ari byo. Mu gihe abakongomani batangiye gusaba Faci gufata indi manda ya gatatu akayobora Republika ya Kongo, ngo nakomeza ayobora Republika ya Kongo. Ni nyuma amagambo Tshisekedi Tshilombo yavuze mu kiganiro n'abanyamakuru, akavuga ko abakongomani niba musaba gufata indi manda nta kabuza azabikora. None abakongomani uruhuri batangiye kwihereza imihanda bavuga ko bakeneye referendum, bakeneye impinduka y'itegeko nshinga ngo Tshisekedi Tshilombo yongere yemererwe indi manda. Bamwe batangiye gutekereza ko Tshisekedi Tshilombo ashobora kuzabona indi manda itaha na manda izakurikira. Muri make imbere hanga Tshisekedi Tshilombo ashobora kuzabona iyo manda ebyiri. Ngayo da reka nze byose tubigemo kamwe ku kandi kubiri kuvugwa, nta kimwe dushize ku ruhande. Yandi umungu wa Kamanzi icyo nkura nisesengura kuburimo kuvugwa, nanjye nawe tukamenya ngo niyo kiri kujya mbere. Ngo ikaze tujyane ku musozo. Uravuze ngo ngo ikaze rero tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Nizo maze amakuru katuyanzike dusa n'abayahera muri Uvira. Uvira kuva 23 yahava bakoze ikitwa amavugurura adasanzwe mu buryo butandukanye. Nibyo M23 avugaga yuko nibareba nabi bari kuva FARDC bagakora ikorwa bibi bazongera kujya gufata umujyi wa Uvira. Ibi byasaga nibigoye cyane kwa babigera. Ari impamvu 3.
kuva FARDC bakinira mu mujyi wa Uvira ikitwa amavugurura bakoze ni ukurikirana abitwa ko bafitanye isano na M23 ari nabyo bahereyeho babavana mu nzira, ari nabyo 23 yavuze ko ari hohoterwa rikorerwa abanyamurenge bo muri Kivu Amajyepfo ho muri Uvira ubwo kwibasirwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa babashinja kuba bagambanyi ku ruhande rwa M23. Ibyo 23 yavugaga nizo leta ko ngubwo ntiyabihakana ko bakoze ikitwa gukurikirana abitwa abanzi, gukurikirana ibyiciro bya 23 muri Uvira kugira ngo abo ngabo bashinjwe ubugambanyi bavanweyo muri uyu mujyi wa Uvira, atagira ikibazo kivuka muri uyu mujyi gitewe nabo kugira ngo 23 njya kugaruka muri uyu mujyi. Ibyo byose barabikoze mubikora neza ku isuku kandi bisa nk'uko ruhande rumwe ku ruhande rwa FARDC byatanze umusaruro kuko icyo barwanaga nacyo muri Uvira basa n'abakibonye bakabona control, total control, kugenzura kuzuye mujyi wa Uvira. Izo ntabwo zarangiriye aho. Gambere bari bazanye icyiciro cy'abasekeri 400 bo muri Garde Republicaine cyangwa se abajepe baturutse Kinshasa, biyongereyeho abacancuro bo muri Blackwater, akiyongeraho n'abasekeri b'u Burundi bo muri Special Force. Abasekeri b'u Burundi bataye 3 zahise ziyongera zijya mu cyerekezo cya Runingu ugana Sange, ariko begereye ku kibaya cya Ruzizi, nuvuga ngo uri kumwegera umugezi wa Ruzizi nko kurinda ibice by'iwabo ko nta bisasu byagirayo. Rero byabaye ngombwa ko n'abasekeri FARDC akomeza kongerwa. Tariki 9 z'ukwezi kwa gatanu ku isaha y'isa 7 makuru yemeze ko abasekeri benshi ba FARDC mu mutwe wa Force de Tigre ndetse n'abandi basekeri benshi bo muri FARDC mu mutwe wa Garde Republicaine bageze muri Uvira. Biyongere kore basanzwe muri uyu mujyi wa Uvira, bibarwa yuko FARDC kuri ubu ngubu bafite abasekeri 23 ukongeraho n'abarundi ndetse n'abacanshuru ukongeraho na wazalendo bakabasirikari umurundo. Abasekeri bashya ba FARDC bazamwe muri Uvira. Dore impamvu enye yatumye Kinshasa ibohereza muri Uvira. Impamvu ya mbere nuko ngo muri Uvira bateganya yuko bashobora guturuka ikitwa wave, umuvumba cyangwa se inkundura yo guhangana na 23 buretse. Hari amakuru maze iminsi yo gukurikirana yuko 23 iri kuzana ibikoresho bidasanzwe ikarunda Sange Remera nk'abashaka kumanuka bata mu mujyi wa Uvira. Ibyo warabyumvise. Ayo makuru rero ntabwo gusa yakurikiranye na FARDC ubwo yari yakurikiranye kandi isanga nayimamo hari ibikoresho byinshi bidasanzwe n'abasekere benshi ba 23 basa nabitegura gukora urugamba kuri FARDC bamanuka mu mujyi wa Uvira. Ivyo bizaje gutuma bategura itsinda ry'abasekere b'inkorokoro bafite ibikoresho bibereye ngo bajye kurinda uyu mujyi wa Uvira utongera kugwa mu maboko ya 23. Ngaho impamvu nyamukuru yazanye abasirikari ba FARDC mu gice cya Uvira kandi bakaza ku bwinshi bafite gahunda idasanzwe protection de Uvira, kurinda umujyi wa Uvira. Hanyuma ariko si byo gusa, amakuru anemeza yuko nabo bari barimo gutegura ikitwa offensive attack, igitero cyo gutera M23 ku buryo bagomba kwizamukana imbimbiko bakayambura agace ka Sanze bakabakomezanya bakabageza mu gice cya Kivu y'amajyaruguru bibaye ngombwa niba M23 yabikomeje intambara. Bivuze ngo nabone uburyo bwa preparation de guerre, uburyo gutegura intambara. Iyi preparation yabo yari irimo ibikoresho bya gisirikari n'abasikala benshi ku buryo bagomba gukora inkundura. Aha ni ku isi rya MONUSCO, aho nyuma y'ibiganiro byabaye i Kinshasa hagati ya James Swadney n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ariho baje kwemeza ko mu gihe MONUSCO nayo ifite ingabo muri Kongo yitegura gukora ikitwa kugenzura Kahenge, ariko akabona ko M23 ikomeje gutegura ibikorwa bya offensive attack nta kabuza bazabererekera leta Kinshasa kazamura abasikari bayo bakavuga ko bari gukora ikitwa defense, ukwirinda cyangwa kwirwanaho bakocora M23. Iyo ngindi impamvu yatumye abantu basikari baza gusa Burundi gari ufite ubwoba bwinshi kurusha Republika ya Kongo. Abarundi bavuga yuko M23 yongeye gufata umujyi wa Uvira byaba birangiye noneho kujya bazongeye kuva kuri uyu mujyi wa Uvira batageze Bujumbura byagorana, byatuma M23 yinjira ngo muri Bujumbura ikatera ihungabana naho ryamara amasaha 2 gusa, ngariko Bujumbura bari kuzakandagirayo. Ibyo Burundi bwarabitekereje kandi bisa naho babigiriye ubwoba, maze rero bazanye abasikare benshi bamwe bavuga yuko atari ubwoba ahubwo ari uburyo bwa defense, kurinda igihugu cyabo no gutanga umusada ku mufasha ko bafatanya ari we Kinshasa. Bazanye abasikari batayo 3 zanyuze kuri Uvira ku itariki zirindwi, ariko ibidasanzwe si abasirikare kuko abasirikare usanga tuzi ko bari muri Kongo, ahubwo ni imodoka z'uburyo bubiri izitwa imodoka zo kurwana ibitero z'ikoranabuhanga. Izi modoka ubundi ntago zipfa kugirwa n'igisirikare kibonetse cyose. Mbaza ngo ziba zimeze gute? Ziba ziri mu ikoranabuhanga rya GPS jamming,
abarimo ikoranabuhanga ryo gukurikirana indege zijya pilote ariyo GPS jumping na jungling, hanyuma akabamo n'uburyo bwo gutahura amakuru ya communication ku bizombo, buryo iryo koranabuhanga ryinjirira ibizombo by'umwanzi uwo bahanganya adversaire, hanyuma wowe waba uri kuvugira ku bizombo amakuru yose bakaba barimo kuyashyikira byako kanya. Ikoranabuhanga imodoka ebyiri zifite za antenne, imodoka zimeze nka za modoka za Humvee nizo zabonetse zica muri Uvira mu mabara y'igisirikari cyangwa se madoadoa z'u Burundi. Baratambuka bizazamuka zinyura muri Kiliba, amakuru akemeza ko zageze hafi ya Runingu, ariko muri ka gasantre gasatara Runingu igice cy'Iburasirazuba. Aha rero niho hahisahirwa amakuru avuga ko abarundi bakaniye nk'aho intambara yo muri Kongo ari yabo, nkaho kuyitsinda kwabo ari ugutsinda byuzuye, aho bavuga ko batsinze igihugu cy'u Rwanda muri urwo rugamba. Tuvuye kuri abasirikare benshi bashizwe muri Uvira, n'ubundi urugamba rwari rutegerejwe hagati ya M23 na FARDC aho ngaho rusa n'ururangira rutabaye. M23 iravuga ko ivuye mu bice byose yagenzuraga muri iki cyerekezo cy'umujyi wa Uvira, nuvuga ngo uturutse ruguru gato ya Kiliba, M23 irazamutse. Niko bivugwa ko M23 ishobora kurekura ibice bimwe za Plaine de Rusizi cyangwa se cya Rusizi, igafungira ngo Katogota. Ayo namakuru yabanje gutangazwa cyangwa se Kamanyura. Impamvu ntabwo yari yakamenyekanye neza, hibazwaga niba ari ukuri cyangwa se impamvu yaba ngari yihe yo gutuma ibyo ngibyo bibaho. Gusa abaturage batuye muri Mutarure bari batangiye guhunga ndetse no guhingisha amatungo yabo. Andi makuru atugeraho nuko Wazalendo zo zatangaje ko umuhanda nimero 5 Bukavu Uvira ugomba gufungwa mu minsi 2 yose. Uyu muhanda uturuka muri Bukavu ugera muri Uvira guca mu bice bya Nyangezi, Kamanyura, Katogota, Ruvunji, Rubarika mpaka bakamanuka ukugeza muri Uvira. Uyu muhanda nta modoka yemerewe kuwunyuramo, umuhanda urafunze. Abatuye Sange ku munsi w'ejo ndetse na mu gitondo kare twakubwiye ko bamwe batangiye gufunga ibikorwa byabo. Amakuru ya mbere yabanje gutangazwa nuko bamwe bibwiraga ko M23 agiye gutangiza igitero cyeruye kuri FARDC. Ku bw'ibyo bamwe mu baturage bakaba babonye yuko nyuma uko hagiye ibikoresho byagiye bihagezwa bishobora kuba bigiye kuba bibi cyane, ugatangira guhitamo gufunga amaduka yabo. Kumbi abandi bo bari bamenye ko M23 igiye gukora withdraw iva muri ako gace ka Sange bazamuka ruguru, bigatuma bamwe bagira ubwoba bati igihe FARDC na Wazalendo bazagiye muri kano gace dushaka kuzahura n'ibyago bikomeye badushinja korana na M23. Bashobora gutuma bamwe mu batuye muri ako karere bazamuka na M23 bakajyana muri Kamanyola nkuko bizemezwa. Gusa ariko n'ubundi ukurikije mukora tangazwa na bimwe mu nyamakuru byo muri Kongo, byo ntabwo ari gutyo bivuga. Nk'iki kiragira kiti itsinda ry'inyeshyamba za FC23 zigizwe n'ingabo ndetse n'ibisasu bikomeye by'inshuti zabo hari kimwe n'u Rwanda bategetswe kuva kuri wa gatandatu nimugoroba kuva mu duce barimo kagana Kamanyura nko milimetero 75 gusa uvuye mu mujyi wa Uvira, nkuko amakuru atatu aturuka mu kiba cya Rusizi abwira ikintu cy'amakuru cy'atazama Radis Info. Bati iri tsinda ry'inyeshyamba ryari ryarigaruriye uduce imidugudu ya Mutarure, Bwegera kugeza Sange. Haracyari kare cyane kwemeza niba ari ukwimuka burundu, kwimurira imirwano cyangwa se niba ari urugendo rusanzwe rw'ingabo, icyo bita ubutabazi cyangwa se guhituranya abasirikare. Ntari hatangazwa itangazo rya nyaryo ryemeza igitumye bano basirikare ba M23 baturuka muri Sange bakazamuka. Gusa hari ibintu bitatu byatangiye gutekerezwa nkuko kimwe mwumvishe kino cy'amakuru cyabyanditseho. Icyitwa itegeko rituruka i Washington ryasabye M23 mu minsi yashize kuva muri Uvira bakajya mu birometero 75 uturutse muri Uvira. Gukomeza kwanga iri tegeko kwa M23 cyangwa ryatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagiye bizanira akaga gakomeye M23 ariko n'u Rwanda rukabigenderamo. Byabihano byafashwe byinshi babishingiraga kuri aya makuru yo gufata umujyi wa Uvira no kutemera amategeko yo kuva muri izi nzira bakazamuka. Kabiri, nabwa na Joseph Kabila Kabange akaba yarabizize, bamubwira yuko bavuga ko nawe ari umugambanyi ukomeza gutera inkunga M23, ibyatumye nawe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimufatira ibihano. Bumwe mu materankunga bakuru ba M23 ugomba gufatirwa ibihano kugira ngo amahoro n'umutekano akunda aboneke ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyamara ibi bikorwa bikurikirana n'ijambo ryavuzwe n'umwe mu mategeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuze ko agomba gufatwa ibyemezo bidasanzwe bafatira M23 ako nubwo atabivuze mu izina ngo nabanyamahanga bakomeje guteza umutekano muke ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
asa n'uwitsa ku mvugo ya leta ya Kongo ishimangira yuko M23 atari abakongomani bwensir ahubwo ko ari abanyamahanga ashaka kuvuga u Rwanda babarizwa ku butaka bwa Republika Iharanira Kongo bagiye kwigarura ubutaka bwa Kongo kandi bagomba gusubizwa inyuma. Biramutse biri muri uwo mujyo rero w'igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no gusabwa kurekura uduce twose twafashwe na M23 nk'uko amahame ya Washington ngabivuga, ubwo ndavuga ibitangazwa na leta ya Kongo yavuze ko M23 batangiye gutakaza ibice byinshi ndetse bishoka cyane kuko bucya bukira izagenda itakaza n'ibindi bice kamwe ku kandi. Biramutse bibaye kandi ari ibyo ngibyo byavuze ko FARDC bugiye gutabisukana none muri Sange, Mutarure n'utundi duce twose M23 aza gusiga ituvuyemo bikarangira FARDC wazalendo bahise batwigarurira, hanyuma kandi ubwo M23 kugira izongeye kutugarukamo bikazayisaba imbaraga. Uzi kuva mu gace utarwanye waza kugakarukamo washakongeye kugarukamo ukarwana, akenshi bisa nkaho bimeze nko kwambara ipataro y'inyuje mu mutwe, rimwe na rimwe bisa n'ibidashoboka. Ndagwingera nk'ebyiri. M23 kuva yava muri Warikare bakoze ibishoboka byose kugira barebe ko Warikare bayisubiza, byaranze nyine bavuyemo abandi barakaba. Uko niko bimeze kugira M23 nanone igaruke muri Uvira, navyo ntibavuga ko byemeye kuko ntibanavuga ko batabishatse. Ubu ukurikije amakuru yagiye tangazwa M23 yaranabigerageje, ari no mpamvu barwaniye muri Kabunambo ariko biranga. Ari bikagaragaza neza cyane ko M23 kurekura uduce ibi turekuye bisa nko kwegera kuturekurira byiteka ryose, kuko nimba FARDC barayambuye uduce ikiri ya FARDC yakavuyo yo kwa Joseph Kabila Kabange nkuko Tshisekedi bivuga, M23 turekura utwo duce iyo FARDC isa nkaho iri kujya mu marembera bari kuza FARDC nshyashya idatinya urugamba irwana intambara yinkundura. Kwibwira kuzapfa gutsindira iyo FARDC wenda ushobora kwizera ko ufite izo mbaraga, ariko nawe bavuga ko wapfa kwikura mu buryo bworoshye. Hano cyo kintu benshi bavuga bati aka nakakorwa cyose n'agatendo M23 bari kwikina mu gihe yo batayiha ibyisaba nubwo ari byinshi. Ibi rero kuba M23 isubiye inyuma hari bamwe batangiye kubyishimira, cyane bamwe mu mategeko ba Kinshasa ndetse namwe mu masekere ba wazalendo bamaze iminsi bavuga ko nubundi bazakoresha ishoka byose akavana M23 mu kiba cya Ruzizi bakikazamuka. Abandi bari kwishima cyane kuri kino cyemezo n'u Burundi, aho Burundi nabwo bwemeza yuko ubwo umwanzi akomeje kujya kure cyane y'imbibe zabo bagasigara mu mahoro n'umutekano muri make batekanye, agace kabo imipaka yabo ikabiri mu mahoro kuruta ko M23 yaba iri muri Karakare cyangwa se muri kara gace aho ingabo z'u Burundi zakomeza kuba maso kandi zifite n'ubwoba ko sho guhangana n'ibitero biturutse ku ruhande rwa M23. Kwa M23 isubiye inyuma egale insinzi ngo kuri aba ngabo. Nyuma ariko mu yandi makuru ni muri Baraka twinjiye. Imiryango itegamiye kuri leta n'abaturage ibaraka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Kongo barasaba ko abagize itsinda ry'abahibu force cyangwa se abitwa ORS bavanwa muri FARDC cyangwa se bavanwa muri izi ngabo ziri muri Baraka bashinjwa ubujura. Abashinjwa ubujura gufata ku ngufu n'ihohoterwa ritandukanye ryakorewe abaturage bo muri aka gace ko muri Baraka. Mu nama erutse gukorwa iri shyirahamwe yatangaje ko rikomeje guteza umutekano muke, yatangaje ko rikomeje guteza umutekano muke mu mikorere y'iri tsinda ry'umutekano ya ORS. Hanyuma nyuma y'inama abahagarariye abaturage bamaganye ubujura bwinshi bwitwaje intwaro n'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu rihungabanya amahoro y'abaturage. Ubu barasaba ko aba bakozi basimbuzwa inzego zishinzwe iyubahirizwa ry'amategeko zatojwe neza kandi zubahiriza amahame ya Repubulika ya leta kugira ngo hongererwe icyizere hagati y'abaturage n'inzego z'umutekano mu gihe abangaba bashinjwe ibikorwa by'ubusahuzi n'ubusambo. Mu gihe bavuga ko abayobozi badafite imbaraga, abateguye iki gikorwa barimo gutera ubwoba ko bazatangira ibikorwa bikomeye nko mu minsi iri imbere. Igikorwa cyo bivuga ngo ni umunsi w'abapfuye ikibaza bageneye imyigaragambyo y'amahoro. Kugeza ubu abayobozi b'inzego zibanze na polisi ntibarasubiza ku mugaragaro iby'iki cyemezo cyo kwamagana ingabo za FARDC yo mu isami ry'ingabo zasanzwe muri Baraka bari gushinja ubugambanyi, bagashinja ibikorwa bibi cyane bibangamira abasivili. Gusa kuri benshi ingibi bikaba ari gutakaza amanota kwa FARDC, ari gutakaza amanota kw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi atari ibintu abantu bakishimira mu gihe FARDC bakomeje kubikora cyangwa se bikomeje kubavugwaho nk'ibikorwa bimeze gutyo. Mu gihe avuga ko nanone kandi uburyo bw'imikorere yabwo budahwitse cyangwa se uburyo kurwana kwabo barwana ariko batite kwa civil
bamwe mu basivili bavuga yuko FARDC yakwiriye kubirangwamo abasirikari b'abanyamwuga bazi neza icyo kurinda abasivili bivuze, banazi neza icyo bagomba gukorera abaturage kubaha umutekano. Abaminisitiri ba guverinoma ya Congo bagera kuri 17 bageze i Kampala muri Uganda ku ruhande rw'inama ya 9 ya komisiyo ihoraho iriho na Congo ndetse na Uganda. Uyoboye itsinda ni minisitiri w'intebe wungirije ushinzwe umutekano w'imbere mu gihugu ni Shabani Luko, niwe uyoboye iri tsinda ry'abaminisitiri 17 bose ba leta Congo bagiye muri Uganda mu nama ihuza ibihugu zombi, inama rukokoma ifatirwamo ibyemezo bikomeye. Ibiganiro zombi bigamije ahanini gusuzuma urwego rw'ishyirwa mu bikorwa ry'inama zatanzwe mu nama ibanziza iyabereye Kinshasa. Ni bimwe mu bigize imbaraga zo gushimangira ubufatanye hagati y'ibihugu zombi mu nzego zitandukanye z'ingamba, harimo ubwugarizi n'umutekano, ubuzima, politike ndetse na diplomasi n'ibindi. Bamenya ko leta ya Uganda na Repubulika ya Congo Kinshasa basanzwe bafatanya muri byinshi, cyane cyane mu guhangana n'ibitero bya ADF NALU ndetse no gukomeza gushimangira ubufatanye bijyanye n'ubukungu. Hari n'umushinga wo kubaka umuhanda uturuka mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru bijya mu Kivu y'Amajyepfo manuka ukazagera muri Uganda. Ibi rero ni ibikorwa ibihugu zombi bibona ko ari ibihugu bizabazaniye iterambere, ari no mpamvu Uganda na Congo mu bufatanye bwabo bimakaza cyane cyane gukorera hamwe ndetse no gushimangira inyungu iri mu mikoranire. Ku ruhande rero rw'abitabiriye iyi nama ku ruhande rwa Congo harimo abagomba kurebera cyane cyane ku bijyanye n'umutekano nka Ruko Shabani, aho bagomba kureba niba koko cyangwa kwaza Uganda niba koko iri nyuma ya 23 nyuma birego bimaze iminsi bishinjwa kino gihugu cya Uganda. Icya kabiri kureba ibijyanye no guhangana na ADF. Icya gatatu no kureba niba Congo na Uganda banafatanya guhiga Codeco na CRP ya Thomas Lubanga. Kuri iki cyumweru tariki 10 Gicurasi inama ya minisitiri yo kwemeza no gusinya amasezerano abone raporo zateguwe n'abayobozi bakuru b'ibihugu zombi yemejwe kandi yemezwa n'abanyamabanga bakuru b'ibihugu zombi ko inama iraba none ari inama itegerejwe cyane kandi inama igomba gutanga umusaruro w'ibihugu zombi. Inama abaminisitiri ba Congo ndetse na Uganda bagomba kugiramo uruhare birumvikana kugira ngo iki gikorwa kirangurwe neza cyangwa se kigende neza kigerweho ubufatanye bukwiriye hagati y'abanyapolitiki b'ibihugu bibiri ndetse n'uburyo bw'ubufatanye bwo gukemura abatati n'amakimbirane akomeje kwibasira Repubulika ya Demokarasi ya Congo ariko byagira n'ingaruka kuri Uganda. Hari ibintu bitatu wamenya kuri iyi nshuro. Uganda na Congo muri iyi minsi ishize byagiye bisa naho biri guhangana bitari kumvikana neza cyane cyane nyuma amagambo ya General Muhoozi Kainerugaba wagiye avuga byinshi ndetse akanavuga ko wazalendo bagomba kubarwanya, akavuga yuko bazafata Kisangani n'andi magambo nk'ayo ngayo yagiye kuvugwa na bwana General Muhoozi Kainerugaba. Aya magambo yagiye abyutse umwuka utari mwiza hagati y'ibihugu zombi, ariko basa naho ibihugu zombi babirengeje amaso, barenza amagambo yo kuri Twitter ingohe bakomeza kwikoranira mikoranire yabo. Uganda kuba na Congo bari mufatanye bwiza cyane, bamwe bashimangira cyane cyane ko ibingibi byazana impinduka muri kano karere. Icyo kwa kibazwa niba Uganda ishobora gukonvenka Congo maze Congo ikagana na 23 mu gihe Congo ihagarikiwe na Angola, Zambia, Leta Zunze za Amerika, Afrika y'Epfo n'u Burundi nabo bari kureba uburyo bahangana na 23 mpaka bakanayirimbura. Byaba na ngombwa aho bashinja kuya batera inkunga ari bo Rwanda nabo bakabigenderamo. Ano mugambi Tshisekedi Chilombo yanatangije iminsi yashize avuga ko abanyapolitike bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda bashyize hamwe yabatera inkunga. Kuri ngure Jean-Luc Habyarimana, General Kayumba Faustin Nyamwasa n'abandi bari kuremberwa imbere ngaba ari korana na Tshisekedi Chilombo muri kino gihe. Bamwe banashimangiye cyane cyane ko umugambi w'iyi mihuro y'abayobozi cyangwa se abo banyapolitike batandukanye nta wundi ari umugambi wo kubushushanya kujya bazatera igihugu cy'u Rwanda batsigarurire cyangwa se bashyira ubutegetsi bushya bishimira apana ubusanzwe buri bwa FPR ukari ubutegetsi ngo bubi cyane kuri bo. Bajujubije Congo, bwateye Congo inshuro nyinshi, n'uyu munsi ngo bwateye Congo n'ubwo Rwanda ibyo birego byose rubihakana kaba kari ibinyuma ko rutigeze rutera Congo. Leta y'u Rwanda igamya neza cyane ko icyakora rwifuza ko ibibazo byo muri Congo byarangira. Ikindi Rwanda kanagaragaza ko ngo muri Congo koko rafite imbogamizi kuko ari umutwe urwaye umutegetsi bw'u Rwanda witwa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mwaka wa 1994 nkuko Leta y'u Rwanda ibivuga. Mara Leta ya Congo isa n'ivundiye matwi akujya kwanye FDLR
gakomeza kohereza ibikoresho ndetse no gusa naho bakorana na FARDC buryo isa ku isa wakitega ahubwo ko intambara yakubura. Nanjye gisa ku isahara leta z'ubumwe za Amerika nazo zatanze umuburo zivuga yuko abantu kwiriye kwirinda mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko kuva kilometero 10 tuze kuri Republika ya Congo, Rubavu, Rusizi na Musanze, tumwe mu turere twibasirwa cyane kurusha utundi. Ba mukerarugendo b'Abanyamerika basabwe kwirinda kwakorera ingendo n'abasanzwe baba muri ambasade ya Leta z'Ubumwe za Amerika basabwa ko niba bagiye gukora urugendo muri icyo byerekezo bagomba gusaba green light, uburenganzira bwo kujyayo nimba umunsi byemewe cyangwa se bitemewe. Nyine bijyanye n'ubutasi Leta z'Ubumwe za Amerika ifite, benshi babihera ko bavuga yuko haba hari umugambi ukomeye cyane wari gupangwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. None nge nawe tubyemere, Tshisekedi Chilombo indi manda arayihawe baramubatije ngakomeza bere Perezida Republika ya Congo. Maperezida bose bayoboye Republika ya Congo uko ari bane tuzi: Mobutu Sese Seko, Roi Desire Kabila, Joseph Kabila Kabange na Tshisekedi Chilombo. Bamwe makongomani bashimangiye cyane ko nta muperezida n'umwe wigeze akora ikorwa byiza bikorera Kongo nka Tshisekedi Chilombo, uko niyo muperezida wenyine amenye ikibazo ngo Kongo ifite kandi agomba kugishakira umuti ahereye mu mizi. Ubutegetsi bwa Roi Desire Kabila Kongo ari mu bibazo bikomeye cyane byanatewe na Lasidi Goma kugira ngo bajye kubana ubutegetsi bwa Roi Desire Kabila. Byanarangiye koko ibyo bitero bimwivuganye maze bihimikwa Joseph Kabila Kabange. Uyu Kabange ku butegetsi bwe nawe ntigeze atsinda FDLR, ntigeze ayirandura burundu, ikindi kandi ntigeze anaha M23 byirwanira mu buryo bwuzuye ku buryo wamushimira cyane ko yazaniye umutekano Republika ya Congo. Bakongomani bavuga ko nta kintu abamariye, ahubwo igisikari cye ku butegetsi bwe ngo kinjiriwe. Ni Tshisekedi Chilombo wabivuze. Igisikari cya Kongo cyarinjiriwe n'umwanzi yashinja u Rwanda ku buryo ngo kitaye igisikari gikomeye, ahubwo cya igisikari kitagiye gusenywa, cyagomba no gukoreshwa mu gusenya igihugu cya Kongo no mu buryo kwigarura ubutaka bwa Republika ya Congo cyitwa balkanisation. Ariko Tshisekedi Chilombo avuga ko batangiye amavugurura yo kubaka igisikari gikomeye bakigenera bije ihambaye, uburyo benshi babona ko ari umuntu ufite akazoza keza cyane ku gihugu cyabo mu kukinira umutekano, uburyo Tshisekedi Chilombo kutaboneka mu mwanya wa perezida ari igihombo ku muturage mutoya ufite umwaka umwe ndetse umuturage w'imyaka 100 muri Republika ya Congo. Ni perezida w'inzozi, ni perezida ufite imitekerereze ihambaye. Usibye ibyo banamushimira cyane ngo kuba afite diplomasi yo ku rwego rwo hejuru. Ngegeze muri diplomasi utuntu twe turikora cyane. Umuntu ushobora gukonvinka Leta z'Ubumwe za Amerika zigaca bugufi zikaza kamukorera akazi. Uyu perezida ari bakore cyane ku rwego rudasanzwe. Ibi byose rero bashimagiza Tshisekedi Chilombo nibyo mu byatumye abamwe mu ishyaka rye rya DPS n'abandi baturage muri rusange bihereza imihanda bavuga ko bakeneye Tshisekedi Chilombo mu yindi manda. Ibyo yavuze byo kuba amatora atagomba kwa muri Kongo batabyumva adahawe indi manda. Icya kabiri no kuvuga yuko abakongomani bagomba kumesha indi manda bavyiyemeje kubikora bahamagarira referendum mu gihugu cyose. Nubwo hari abamurwanya nabo batari bakeya barimo na Moise Katumbi Chapwe, Martin Fayulu na Denis Mukwege bavuga yuko Tshisekedi Chilombo atakwiriye kubona indi manda, ariko abasivile rubanda nyamwinshi uyu ne perezida bashaka kujya akomeza gutegeka igihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ko Tshisekedi Chilombo yakomeza gutegeka Kongo ntago itegeko nshinga rya kemera gusa manda imwe itaha. Benshi bavuga yuko iyo tegeko nshinga rishobora kwemera umuntu kandida perezida muri Kongo gutorerwa manda enye ariko zitarenze 5. Bivuze ko Tshisekedi Chilombo yafite manda 2 cyangwa se 3 imbere hangaha agomba gutegeka Republika ya Kongo manda y'imyaka 5 una hagati y'imyaka 10 na 15. Tshisekedi ashobora kuza bakiri perezida Republika ya Kongo n'imiteko nshinga rihindutse. Benshi bavuga yuko akenshi iyi ari propaganda ikoreshwa na za leta cyangwa se abayobozi bakuru ubutegetsi iyo bagiye mu baturage bakabasaba kwigaragambya bahamagara referendum. Akenshi ngo betari ubusabe bw'abaturage ahubwo biba ari propaganda yabo. Icyo gihe nguzebwirwa no kuba perezida mu kwiyamamaza kwe agaragaje ko batsinze ku rugero rwo hejuru cyangwa se yenda karebazabiranya bamwe mu politike bafite ijambo ntabo yemereye kwiyamamariza kuyobora igihugu agasa nk'agiye mu matora wenyine kugira ngo bigaragare neza ko ari wari ushakwa abandi bose babaciye amazi. Gusa ariko ngo binanagoye cyane kuba perezida yakoresha mu matora maze kararangira bivuze ko yatsinzwe cyane cyetse muri Amerika gusa hari n'ahandi ho biragoye cyane ko perezida yaba ari mu mahatana asanzwe ari perezida maze ngo umuntu apfe kuvuga ngo yamutsinze biba gake cyane bishoboka, ariko binabaho da. Tshisekedi Chilombo nimba afite icyizere n'abaturage benshi ashobora kuzakomeza kuba ku butegetsi, kandi naho yaba adafite icyizere ariko bikagaragara neza cyane ko amategeko ye nta kintu amaze kuri Leta z'Ubumwe za Amerika. Olingate ujya cyangwa se ubw'inkere n'ubundi Tshisekedi Chilombo nta nateze kujya azakomeza kwa Leta z'Ubumwe za Amerika. Ukurikije rero umupango uhari ndetse n'igishakwa kugerwaho bitubona neza cyane ko aka karere n'ubundi ikitwa amahoro kizaboneka mu nyandiko
ariko mu bikorwa izaba amakuru y'ahandi, bitewe nuko ibuza amahoro bizakomeza kwiyongera mu karere. Gusa Tshisekedi twitege kazazana igisubizo, wenda ndayishimiye. Bazakizana mu buhe buryo? Ese 23 gutakaza tuno duce irogeye twisubize? Ese bigiye tunze gute? Komeza kudukurikira umwanya ku wundi unamenya byinshi biri kuvugwa. Nanjye ntigubwa neza. Amahoro imigisha n'amahirwe bibe kuri mwebwe. Shalom.